язна лабай ҳичи рафти дидӣ ҳамон хонаш даста ё неста? кӣ паҳлавон ҳастай ҳастай? аниқ ҳастай. гӯш кун язна, як бори дигар хабар гирифтан дар кор, фаҳмидӣ? хуб шудай майлаш. язна ягон зиндагӣ дори охи, буро охи мурдем ку. Нуралӣ, оша биёр. Язна язна биёр оша. ана ин гапи дигар язна. ку бачаҳо бигирин. язна охи нигоҳ кун, ман гуфтум ягон дуғай чака, ягон чӣ навардӣ? Занак, лабай дуға биёр. ҳозир. Биё. медонӣ барои чӣ? албатта медонам барои чӣ. ку бигирин бачаҳо. гирифтем. марҳамат гиред. ана ин гапи дигар. хай медонӣ барои чӣ менӯшем? барои марги паҳлавон. яқин ҳамишав моҳи қапиш мебарем. ку бигирем бачаҳо. муҳаммади паҳлавонро куштаниян? акои қиёматиамро? вай ба ман ҳамин қадар некӣ кард, аз мурдан халос кард, ҷони бачаакамро харид. чӣ бояд кард? акаи холиқ назар дарро кушоед. ассалом акаҷон. ассалому алайкум. мекушанд акаҷон, мекушанд, мепаронанд. киро мекушанд, киро мепаронанд? шумо кистед хоҳар? чиҳо мегӯед? ман зани абдушукур, апаи шоҳназар. хуб гӯш мекунам. мекушанд ака. киро? муҳаммади паҳлавонро мепаронанд. шумо чиҳо мегӯед хоҳар? занак дар ҳаққи шумо хизмати хело бузург кардааст. ҷонашро ба хатар монда омад. ба худо қасам аҳволи ин занро ман дидам. дар ҳаққи марди бегона ҳеҷ кас ин қадар ҷонашро намекоҳонад. ё дар байни шумо ягон гап будагӣ бариан тағо? холиқ назарҷон, ҷиянам мешавӣ. дар ҳаққи ин зан гумони бад накун. ӯ бол аст. абдушукур маҳз барои ман шуда ин занакро бадном кард. ба худо ки барои аз ман қасос гирифтан. вай дар рӯҳи душманоӣ аз ягон фитна бар намегардад. душмании номардона дорад. ана бинед, ҳатто пул дода, хароҷот карда шоҳназарро даъват кардааст. бовар кунед, ман бо нон қасам мехӯрам, ё беҳтараш ман қуръон меорам. дар назди шумо қуръон мебардорам. ин корро накунед, хуб намешавад. ман бовар кардам, ба худо бовар кардам. не ҷиян, ман барои ин зан дар назди шумо қуръон мебардорам. илтимос тағоҷон, ман қасам бовар мехӯрам, кардам. ин занро хоҳар хондам, хоҳари қиёматӣ хондам ва то азал дар назди ӯ қарз дорам. ман ҳозир қуръон меорам. илтимос тағоҷон, ман ба шумо бовар кардам, ба худо рост. шинед, марҳамат гиред.
ها ندمی گرم هم آمد. بیا وهاب جان جای طبقه خالی کن. یک طبقه دیگر هم فرما. مرحمت تقا مرحمت گیرید عجب خوب کردی که آمدی خالق نظر جون. با خدا که پزمان شده بودم. آخر من بچگی تو را در یاد دارم. همراه هم تو را به گوشتین ها می بردم. گوشتین یاد می دادم. دست و پنجه‌ات گیرا بود ها. خاطرت هست؟ در گوشتین با کودک همسایه. به یادت هست؟ کار رسوا شاه نظر. حولیشان برو سلاح دار. من نفهمیدم. عبدالشکور هیچ گپ نه. درکشا بچه ها هستن. درکشا شاه نظر رو جیغ زن. محمد علی سلام. آقای خالق نظر جیغ دارند. مرا؟ تو را. تو چی فکر میکنی که این شب دیگر هرگز سحر نمیشد؟ تا سحر تو کار رو میکردی. چی کار میکردم؟ میکشتی. کی را میکشتم؟ وای به تو پول داده است. تو همین رو فهم. شاه نظر محمدی پهلوان بر این آدم دیگر پیدا نمی شود. در تمامی مملکت او را می دانند. در مملکت های دیگر هم. من با او چی کار کردم؟ می کشتی. خیر چی؟ با فرمان اکای خالق نظر مگر ما آدم نکشتیم؟ چی جانهای آنها شیرین نبودند؟ فقط جانی محمد پهلوان شیرین است. آنها جان نداشتند. زن و فرزند نداشتند. تو این را نقض میدانی؟ مگر خودت آدم نکشتی؟ گپ در سری آدم کشی نمی رود. پس نباشد گپ در سری چی می رود؟ محمد پهلوان با اکای خالق نظر خیشند. خویشاوندانی نزدیک. آنها این گپ را شنیدند. قریب که تلخ کپ شوند. ترسیدند. چخیل آنها از کجا فهمیدند که ما او را کشتنیم؟ ایستا ما باید به خانه کی رویم؟ خانه محمد پهلوان. وی هم گوسفند کشته است. تو گوسفند کشی از نه مرا از کجا فهمیدی؟ میدونیم. با فکرم نه تو نه پلکاونی که خالق نظر نمیدانید که میان یزنه من و این پهلوان چی مناسبت است. آنها سایه یکدیگر را از دیوار میتراشند. فهمیدی؟ رو با پلکاونیکت گوی که من و یزنم به خانه وی نمی رویم. فهمیدی؟ نمی رویم؟ نه. من با تو میگویم که پلکاونیک کم
خالق نظر سپارش دادند. من و یزنم نمی رویم. فهما؟ بس کنید برادران، شما خویش و تبارید. نخواد اینها عبدالشکور و پهلوان به خانه همدیگر نمی درآیند. شما هم خانه پهلوان نمی درآیید. این کارتان خوب نیست شاهنظر. این کار را نکنید. قهری بودن و قهری گشتن کثافتی دارد. الحذر از کثافتی. من به پهلوان فهماندم، تو هم به عبدالشکور فهماندمون. فهمیدی؟ شینان نصیحت کن، فهمان. اما اگر بین همدیگر ساز نگیریم، مردم چی میگویند به ما؟ بینمان آتش گیریم، آخر خودمان میسوزیم، پریشان میشویم، به دل دشمن میشود، نابود میشویم. شاهنظر جان، ما باید این کار را نکنیم. اینها که به خانه یکدیگر نمی درآیند، نمی آیند، در جای دیگر جمع شویم. عبدالشکور و پهلوان را جیغ میزنیم، میشینیم، مصلحت میکنیم، اونها را میشنویم. مراسا باید کرد عزیزان. تنها مراسا، راه دیگر نداریم شاهنظر. من آوردم. نورالله براتویچ، من نگفتم که ما باز وا میخوریم. سرت رو بردار. الکساندر، مرا نترسان. من از آن بزدلان نیستم. همه روبان دلت سوخت؟ پروا نکن، ما با وی کاردار نمیشویم. رفته.
ҳама тинҷӣ? Тинҷӣ. ягон хизмат ҳаст? шин як масъаларо ҳал кардан дар кор. меҳрубон, яроқро тоза кун, тир ҷо кун. хуб? фаҳмо. гӯш кун аҳмад. деҳаи боло рафта будам. вазъият нотинҷ аст бародарон. ҳала барои ҳамин эҳтиёт шудам дар кор. салом бачаҳо. салом. ман ба назди александр, шефатон. шумо аз куҷо? аз сиёҳдона. аҳмад, ба назди шеф аз сиёҳдона. аз сиёҳдона? кист? чӣ хел ба ин ҷо омадааст? чӣ мегуфта бошад? аз аҳволи модарам пурсон шуда метавониста бошам? кӣ будааст? номашро пурсед? номатон? абдушукур. номашон абдушукур. гирифта биёр. интизор бошед. интизор шавед. ҷалол аз рӯи ҳисобамон 14 нафар аз ҳамон деҳа фавтидаанд. сергей. гузаред раис. гӯш кун раҳим, ҳамун жигулута фурӯхтӣ? арзон гуфтанд, надодам. меистад. салом. салом. рафте. барои чӣ омадӣ? ба умед омадам ака. ноилоҷ мондам. абдушукур? гуфтам ки як овози шинос. чӣ кор дошта бошад манзили моро ёфтааст? пул дода ману дадамро нес карданӣ. аз дасти ину шоҳназар модарамро дида наметавонам. гап зан. ҳамон муҳаммадии паҳлавон дар ҳақам ноҳақӣ кард. аз ҳад гузаронд. бо паҳлавон ҳам қишлоқӣ? ҳа ака, ҳам қишлоқиам. мегӯянд ки гӯштингири зур аст? медонам ака, медонам зур аст. вале ӯ дар пеши шумо кӣ ҳаст? обрӯе ки шумо имрӯз доред ягон кас надорад. аз рӯи шунидам паҳлавон одами хуб аст. бовар кунед александр, вай дар назари аввал ҳамин хел хуб менамояд, аммо аз дасти ӯ тамоми қишлоқ ба дод омадааст. медонӣ дар ҳаққи ман хоиние кард ки ман ӯро ҳеҷ вақт бахшида наметавонам. чӣ мехоҳӣ? мо чӣ кор кунем? ин корро фақат шумо метавонед ака. кадом корро? ҳаққатонро медиҳам, хизмат мекунам. сиёсат кунем, гӯем ки ба ту кордор нашавад? не акай александр, шумо ӯро... фаҳмо, мо ӯро кушем? кушед акай александр. паҳлавонро кушед мегӯянд? ака хонди очамро? ҳамоне ки ҷони додарамро харид? номард! ана барои чӣ аз сиёҳдона ба ин ҷо омадааст? бо шоҳназар дар ин масъала гуфтугӯ кардӣ? вай одами дилпур нест. дар савдо бояд хиёнат нашавад. чӣ қадар медиҳӣ?
нимашро овардам. доллар овардӣ? пулат кам. 10 баробари инро мебиёрӣ? мебиёрам ака. шумо ӯро кушед? ман 20 баробарашро меорам. қавли мардона. мекушем. این پهلوانی لعنتی با کجا غیب زده باشد؟ آدم هایم او را در خانه خویشاوندانش هم پیدا نکردند. چی باید کرد؟ چی باید کرد؟ این عبدالشکور احمق سیل کرد مرا. هر روز می آید و می پرسد کی می کشی؟ کی می کشی؟ از کجا یابم او را؟ از کجا؟ فهمو پهلوان را در سیاه‌دانه باید یافت. بله، در سیاه‌دانه. در این کار به من مهربان یاردم میکند. بله. مهربان لبای اینجا بیا. حاضر. جیغ زده دکه. ها جیغ زدم. مهربان با سیاه‌دانه می روی؟ سیاه‌دانه؟ خدا را شکر. مادر و خواهرم را می بینم. فهمیدی چی گفتم؟ سیاه‌دانه می روی گفته. آفرین. تو گفته بودی که شناسی دادایت معلم است؟ ها معلم عبدالرشید جلیلوف. خانه‌اش را یافته میتوانی؟ میابم. از نام دادایت سلام میگویی. یک چنین چه سوغایی میبری؟ لیکن همراهت یک رفیقت میرود. جای خوابت باشد در خانه همین معلم میشود، لیکن از رفیقت دور میگردی. وای خودش با تو چی گپ زدنش را میداند، لیکن در اختیار همین رفیقت میشوی. فهمو؟ فهمو. اما کی است وای؟ همش را پگاه میفهمی. رو بازی کن. خوب. در آن جایها تو را میشناسند؟ به خیالم نه. اگر شناسند زود برمیگردی. نمیشناسند. نغز. همین که مسئله‌اش را حل کرده آمدی حقت رو میگیری. اکا سپارش دادتان را اجرا میکنم. باور کنید از عهده‌اش میبرایم. میتوانم. برای همین هم
من این مسئله رو، این کار رو به ذمه تو گذاشتم. تو عهده برایی، از عهده این کار میبرایی. تشکر. لیکن احتیاط باش. مهربان، مهربان. حاضر. السلام. و علیکم. کنشین. با همین بچه روم؟ ها، همین بچه خطی میروی. گوش کن مهربان، 3 دانه مسجد دارد؟ ها دارد. مسجدی کلان قدیم است. صحنش بسیار زیبا، وسیع، چنارزار. ها، از میان مسجد جوی آب میگذرد. آدمان دهه از همین جا آب میبرند. شنیدی؟ تو به رفیقت باوری نداشتی؟ آفرین. لیکن رفیقت همه جای را میداند. درست میگوید. گوش کن مهربان، مزار هم دارد؟ ها، در درون مسجد آدمان دهه آمده زیارت میکنند. راست میگوید. شنیدگی هستم آنجا مزار حضرتی. تو از حساب همه کار میبرایی. تو با نمازخانها قطعی میشوی، امر معروف میکنی، قرآن میخونی. لیکن مهربان، خودم هم در همین فکرم. آدمان آن طرف میگذشتگی را همه طرف هم کفت و کو میکنند. حتی نفاردشان از ماشین میفرارند، تا تگ تاقیشان میکوبند. بعضیشان گمنام میشوند، بر نمیگردند. اگر تنهی تو رو کوبند، میدانی تو رو چیکار میکنند؟ میدانم، اما به من هیچ بلا نمیرسد. زبانشان رو میابم که همه ترسی من از زمین بچه. میگویم کی؟ به خانه معلم میروم. به هر حال از این بچه هراس دارم. ای بچه، میگویم که به خانه معلم جلیلوف میروم. استغفرالله. توبه. نغز مهربان پخته شده است، راهش را مییابد.